Sasisian pan ngi priang sumpai pi borok syakanika channel kejengi bat hakanika video ke bam tasingi in pay yakanika post ke barang shlai thamai po Shillong Meghalaya. Ngidang supply ru yaki merch jangkanika channel te phila ban pay yaki dakaba visit yaka link ke bangala ai po description jangkanika video. Subscribe yakanika channel but turn on your notification bell ru khanang ba phinum do yaki video ki bangi upload. Sa follow lang ru yangi hapo ke Instagram. Kani kadai ke Instagram account kejongi. Ya kani ke post lapalat daka Meghalaya AIDS Control Society mentau benai arajar arpoi. Keketeng jangan ni ke post kadai nurse bat ka last date lani ka tarik ke bakat do papila ban sama yaki application ki jangpi kadai hau arpoi tering benai Disember arajar arpoi. Ya kani ke post nurse ka balai arteli ka salary lani ko tolap kalong kumne. Yaki GNM lani ki General Nurse and Midwifery katulap kandai khatlai hajar hak si benai bat yaki ANM lani ki Auxiliary Nurse Midwifery katulap kandai kandai hajar hak si benai ka upper age limit kadai arpunyo snam bat kandan sun snam relaxation yaki Schedule Tribe lani ki Schedule Caste ka educational qualification kolong kumne peladi ban pendap yaka GNM lani peladi bandan ka diploma hak nursing lani Bachelor of Science hak nursing lani peladi ban pendap yaka ANM. Ki candidates ki belong eligible bagi buku ban apply kani ke post ya ban submit yaka application haka standard form baru yaki self attested copies jong ki testimonials syaka office jong u project director Meghalaya AIDS Control Society Shillong Shwa lani haka arpui tering benai Disember arajar arpui. Pihak ban airu arteli ki contact numbers bat kawai ka email. Ka official notification lani ka notice ka apply hi kani ka Meghalaya AIDS Control Society ngal ai po description jong kani ka video ti phila ban download ka bat phila ban pulih la da phika ban tip shushu shpang ki wiki details.